नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम जान प्रोग्रामस मज बे फिर हाजिर वजारगी बदल वन बह क्या मोल निशान दिमे वजारगी बदल वन बह क्या मोल निशान दिमे अगर पन जबान दहम लतीफ़ दास्तान दिमे अगर अस पन प्रजनत कायम तो दायम थावन पज तेल पज अस पन्ने माजि जे रच कर तो अत लोल बरुन अत रच कर गई ये ज्यादा ज्यादा वर्तावस मज अन पन्न गरन क्यों दफ्तरन मज पन जबान यानी कशीर जबान मज कथ करें खास कर पन्न लकटन बचन सशीर पाठी कथ करें ताकि तम हेचन लकट पान पे पन कशीर जबान वारिया बितुर यह बेन जबान हंद लफ्ज पानस मज श्रपरावान येल जन बाकी जबान यह सलाहियत कम कशीर अस पज ज्यादा कशीर पाठ लुकन बोलन तो लेखुन वारिया सन कशीर शायर ति अत कथ पे जोर दिवान बकोल महजूर साहब बुलबुलन दोप गुलस हुसन छी पूर क्या वन जेव छे न सुची कसूर बेजबान छा ये जिंद रोजान मार मत वार वत लाग म्योन पान कशीर शायर कुन नत कुन रंग कशीर जबानी पोचर दिवान तो कह शायर करान शायरी करान तो कह लेखान तो इथे कन ब्रोट कनत वनस तुथ हिू कशीर शायर इस जन कशीर जबान खतर यह करान नाव मौलवी रियाज हाकबारी साहब यम वनस पेश किन इमामत करान तो यम हाकबारिक रोजन वाल तो आज एनसी दौलत खानस पे गमत जे स्टेडियो सारी टीम गम तो सान अमि टीम हुंद मकसद यह कशीर जबान गो पोचर दिन तो कह चेर लागन वराई कर बह फारूक साहबस कुनत यह अर्ज तम प्रसन रियाज साहबस सवाल सोन प्रजनत सोन शान कशीर जबान कशीर वन क्या डजो पज जान शायरन तय सोफियन हुंद प्रोग्राम जान सान अदबुक कारवाना गो पकान सनिस जान प्रोग्रामस मज मौलवी रियाज साहबस वेलकम करान रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज साहब करनायु मखसर पे पन तारुफ हजरत मेन नाव रियाज अहमद परे वल्द सन्नावाला परे तो बुढ़बाब साहबस नाव मोहम्मद सुल्तान परे बहुत परे खानदान तो जामुत बह गामस अंदर हाकबोर वनान हाकबार किस पहली पोरा महलस मज बह जामुत 1977 मज तो तम पतन बह स्कूल त्रोहस मदरस अंदर कोर मे मिडल पास तो मिडल पास गसित त्रोनस बह बाब साहबन पन मदरसस अंदर दारुल रहीमियास अंदर ये मे कुरान मजीद नाजिरा पोर बांडीपोरास अंदर तो तम पतन 1995 मज 96 मज थोहस बह पन्ने महल के मस्जिद शरीफस इमाम मस्जिद कदीम पहली पोरास अंदर तो तत बहन वरन कर इमामत पन्निस महलस मज तो पत नुहस बह जामियास यारबलपोरा जामिया मस्जिद बिलाल कोसम बाग यारबलपोरा तो तत वोत मे 2006 पे आज 14 वरी तो बह वनस तती पन फरइज अंजाम दिवान। तनवीर साहब माशाअल्लाह तुह कालस अकिस मस्जिद मज इमामत कर्म तो पे अमी मस्जिद पे बीस मस्जिद मगर पन्निस गामस मज यह बेहतरीन कत मे वुचमुत वुनिक तम कहीं ते इमाम ईतिस कालस मस्जिद मज दरान खैर बह पृछो तुह सो तुह यह सवाल जे तुह इमामत करान तो यह शायरी कुन कित गो तुह जोन योत तामत शायरी हुंद ताल्लुक यह कि बह वन कि यह ओप सोप मे माज हंद सत गोमुत अस मोज पर्वन तम 5वीं तामत पोर्मुत ज्यादा पोर्मुत अलबत्ता दीनस सतन लोय खोय 5 वक्त नमाज पढ़ान वनस तो खास कर नात किताब पढ़ान नात या कलाम यम तो शायरन हज लाल साहबन किताब परवाना अशमी साहबन किताब यम तो किताब आस पास नमन गुनमातन हज शायरन हज सुभाष साहब हाकबर तम सद कलाम पढ़ान तो मे रोज दरअसल यह गंगरारे कानस मज तो बे गो मे पे शौक बह देखा कह बह कर यह शायरी कुन बह गोस पन्ने अत देखुन नात शरीफ देखा कह हमदिया कलाम देखा कह तो मे गो मे शौक घर तरबियत। रियाज साहब तह मा याद
तुह कूत्या वंस ٲسِو तमि सात युथुय तोह गोडनुक कलाम वोनु हस तो बे वनतो सु गोडनुक कलाम क्या हजरत तमि सात ओसुस बह यह 2017 हिउ आसे 2017 मज चूंकि तोतामत मे तरबियत रटम पीर सज कहें तो 2012 मज गोस बह पीर गुलजार साहब आयसुक सह गुजरा तमो कोर इंतकाल परस गुजरे तम 2 वरी आव तिमन यहस तो गोस बह तिमन नश तो रट मे तत तरबियत रहबरी तहज तो तहज गाइडेंस अंदर पत वो मे गो तमिस तकरीबन 12 पे 12 तो 5 गई 5 वरी 5 वहर वो मे अमिस बह देखा पन्ने अत कह मे शौक बह देखा कह तमो दोप अद परवाह कह स लेख तो बह लेखान गोडन बह लेखान तो मगर अत मे पानस तुथ हिसाबा कहें सो वजन मे बासान बे मे तूत बासान असल कलाम कहें तो पत गो असली मेन वजह गोडन कलाम मे लिखमुत तथ बना वजह यह कि माह रमजान 2017 अंदर चूँकि अमे दह आदत आसान नमाज फर्ज पर पे आराम त्रावान आराम ये त्रो बहुत कमरस मज बिहत मगर अमन दोहन गर द्रामत ना अलग कश पे बिन द्रामत तो यह इमन दोहन मज तो युथु मे आराम त्रावनस सतन ओन तशरीफ यह सिरकत तो बहुत ख्वाबस अंदर वुचान ख्वाबस अंदर बह वुचान बुजुर्ग अचान सोन घर अति अत किचनस मज तुम बिहत ओतमत तो और अचान बहुत आरामस मज बिहत तो सतन सायम तो मे पे नजर मे पथ आय सोन तो मगर यम मे ये पे ज़ाहिरी तौर वुचमुत फोटोस पे मे वुचमुत तो यमो कौर ओरे वोन यमो दोपक अस जान खस बहुतस मे दोपस बह जानो ना ये पे तुम कहें अलबत्ता तुम लाल साहब अरगन मे तुहद फोटो वुचमुत मे पहचान यह मे फोटो अम वुचमुत अलबत्ता यह वोन मे यह कत वन यमन मे तुम सान गर अम ब्रो बत खेमुत तुम आमुत सोन तो तथ वजह यह कि तम रिश्त लगान तम रिश्तस मज ये मेन नान तमिस मातामाल तोरक तम किन रिश्त पान वन सह योर यवान गसान तम दोपन आ लाल साहब अरगम गोस बे तो वन सा क्या वन मे बह टेंशनस मज बिस्तर ज्यादा पशन सुन कहें दोपन बिस्तर जरूरत कहें बेमो ये कन यमो रट ये कमल खंड पानस पे दोपक आराम त्रावन ये वन क्या कर मे शौक बह लेखा पन्ने अत कहें दोपन तोल कलम तो लेख बह मा कर बे अम सतन कत कह तो योर गो कम तम सदा नबर कन रियाज साहब बह वोथस थोद बह गोस हुशार तो अमे सात तुल मे कलम तो लोग मे लेखुन गोडनुक कलाम यह बह लेखान अमे सात यह वनु तुम गोडनथ अत जमन यह लाल साहब अरगम साहब यह अमे सात हयाती कि ना यमो इंतकाल 30 वरी ब्रो 15 वरी गमत तम इंतकाल यह 2017 कत तथ मज लिखु तुम गोडनुक कलाम तथ मज लिखु पे असली गोडनुक कलाम मे बासा यह गोडनुक कलाम आज छुम नबियस साल करुन ये आज गोसुम दिन ये नोन दीदार हाल दिल मह छुम तस्बा वन ये आज गोसुम दिन ये नोन दीदार यम ये सोतस लागन कर ये हरद खह तस क्या शूबान यम ये वो तम तत लोन ये आज गोसुम दिन ये नोन दीदार हारस यस ये नंदर पे तय पोह गोस नेरित पछतावान हरद तस पे बुथ दिन ये आज गोसुम दिन ये नोन दीदार यह कलाम बह लेखान 3 दोहन लगातार यह तकरीबन गसान 120 मिसर यह बोड़ कलाम यह बोड़ ये बना मे पे यह बोड़ ये यह बोड़ लगातार 3 दोहन बह लेखान लगातार अत अमे दह मस्जिद गसान मस्जिद मज 3 नमाजन मज मे सजदे साहत खसान तो 3 दह वो लगातार पे वोथस बह गोस बह शहबाज साहबस नश शहबाज हक भाई साहब चूँकि बहुत तथ मस्जिद शरीफस इमामत करान तो पे हो मे तमिस मे तुह दीतो ये कलामस नजर वह यह कोतामत वह ये तामत ये या तो पे दोपन तम दिस दिवान टीका दोपन यह फिट ये कुन जाए कलम तारुन डालन कह तो
यह कित पे मे पानस ते पता कहें बहुत लेखान यह लगातार योतम 120 मिसर कलाम गाव तो अथ दौरान लाल साहब सम सात गोडनुक मुलाकात रूहानी तौर बह वन कि रूहानी तौर तरबियत मे लाल साहब अरगम शायरी शायरी और मे ज़ाहिरी तौर मे हु पीर गुलजार साहब निश गसान तो बतनी तरबियत कर पे लाल साहब अति पे सह आखिरी शार हक ब रियाजन पीरस वोन ये मे कुन नजर त्रो जान कलम दुतनम तो हेतम लेखुन ये आज गोसम दिन ये नोन दीदार हाल दिल महचुम तस्बा वोन ये आज गोसम दिन ये नोन दीदार आज छुम नबिया साल करुन ये आज गोसम दिन ये नोन दीदार चूँकि शेखुल आलम तह फरमावान अबजीज दुनियास मोबर यस्ते ब्रोट तूर ते कशन नोशकूर शुर बोस बरने यस्ते युस कर गोंगल सुई कर करार रियाज साहब चूँकि माशाअल्लाह तुम वनस मौलवी तो मस्जिद शरीफ नमाज पढ़ना तबलीग कर चूँकि कुरान शरीफ तह हक यथ मज गोडनेथ तिलावत कर पत यह समझनुक पत यह तबलीग कि जरिए बेस तान वातनावन तो तह बासान युस सोन कौशर अदब खास कर युस शायरी यह करान यथ तबलीग च काम मज अथ रोट कुन जाए यम सात शायर सुंद कलाम तम आय आसि यथ मज नसीहत आसि युस बेस गाइडेंस कर यथ मज असल कथ आसि यथ मज हलालस तो हरामस मज फर्क करनिच कथ आसि बेहतर छ मे बासान यथ पट नस शेखुल आलमन छ गाइडेंस करमस वत वत युस ते कुरान आयत छ तत शेखुल आलमन कशर पट समझम युस ते हदीस पाक छ तत शेखुल आलमन कशर पट समझम छ समझम मतलब कुरान मजिद आयत छ मन युति रसूल फकद अता अल्लाह यम इताअत कर नबी सं तेमे कर इताअत खुदा साहब सो शेखुल आलमन वोन तमिस मुतलिक मतलब लकद काना लकुम फी रसूलुल्लाहि उस्वतुन हुसना इसलिए शेखुल आलम सुन यम सातन अस वुचो हजरत शेखुल आलम कित पट हदीसन हिज गाइडेंस करान कुरान मजिद आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम ए ईमान वालो तुम खेयो तो चेयो पाक चीज तो हराम चीज म खेयो कहें तो शेखुल आलम तो कर अमिश गाइडेंस यथ पटन यम सातन हजरत शेखुल आलम यत वो यह कलाम होन गोमुत खोहस पाक कत सब्जी पानी दोग छुक दिवान तोहस यह बड़ नादानी गो अत दिस शेखुल आलमन यह सेवन कि योतम अंदरून पाक कर योतम अंदरून पन नफस साफ कर पन मन साफ कर तोतम गि चान इबादत कबूल कहें तो कुरान मजिद तो कोर इथे पे ऐलान तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमो इथे पे कि योतम तुम पन पान साफ बनो पन मन साफ बनो पन तुम पाक थो पन पान पाक बनो तोतम तुज इबादत कबूल कहें तो कलाम यम सात वो हजरत शेखुल आलमन वो तुम शेखुल आलम सुन कुस कलाम सह शरीयत नबर कुरान नबर हदीस नबर कुरान मजिद आयत कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत ना प्रत कंस नफ्सस मौतुक प्याल चोन शेखुल आलम मौत सह कोतु चल खेल मज कड़ियो सरित अख मौत शरबत चन रोसनो बलजे सुल कुन गया चेनित कत इथे पे यम सात शारस मज नसीहत आसि शार आसि असल सह प्रत कंस हिंद खतर सेनवन या बेकी जाय सह फरमावान नमाज हिंद तलकी करान सह फरमावान शेखुल आलम सुबह फुल ते रात गई आधा अत्यो रोद आधा बांग तो सलात कर माल नादा जनतस नियो नादा दित गो एस हको ये वनित जे पन्ने जबान मज शायरी हिंद जरिए हेके तबलीगी काम मज ऐसे मदद मिल बराबर बराबर लोकन आम लोकन समझा पन्ने जबान मज तिकाज अस अरबी तूता
मतलब पोर्मुत कहें या तमिच तूता हेको जान कहें यूता पन्ने जबान पे पे दस बे तौर हेज शायरी योताम तुहद सवाल ताल्लुक समाजस मज क्या दुत शायरी हुंद या समाज मज कुछ फायदे हे शायरी दित शायरी सह चीज युस प्रथ कस वायुन शायर सुंद कलाम त गस तमे आय आसन प्रथ कह गस दपुन नेम शायर यह शायर मेवने बनामुत यह शायर मेन दलील वनान यह शायर मेवन यह मेवन गोदरन बनामुत मतलब वन शायर मे लिखमुत मतलब समाज मज बिदात मतलब अत मज कोर ज्यादा अड़न कोर खानदरी तथ पे लिखमुत हाँ तथ पे तोर कलाम लिखमुत मे कलाम ये नजर तल मे लिखमुत ये गरीब कोर मल सुन फरियाद युस गरीब कोर मोल तम सुन फरियाद सह मे लिखमुत बहुस ये पे फकत आसान दोहस रातस वदान कोरी गरीब छुस ना तवे मा बरस पे कह कोरी यह कोर मस दर्द मे कर बयान बह वदनो नस वुच यम बेजमीर कौमन सिर्फ ये पे बह वदनो नस वुच यम बेजमीर कौमन सिर्फ ये पे मंद छा योर यनस प्रथ कह मे मा नो मकान कोरी गरीब मौसम मतलब पार मज बसान खाम मकान मज बसान तत तम सज दर्द यह बयान करान नफरत मे सारी वपर क्यों यम पन गरीब ना गरीब पन्न जाए सह यो दिल मलोल तमिस नश रिश्तेदार ते वक्त पे कहें तमिस नश दोस्त लागान तमिस नश यह करान नफरत मे सारी वपर क्यों यम पन वुचित मे कुन तवे अक्सर छना होल होल चलान कोरी मे न यह कह खता कोरमुत यह वन कोर मज दर्द मे न यह कह खता कोरमुत युत योत बस गरीबी मे न यह कह खता कोरमुत युत योत बस गरीबी तवे मान कथन कुन कह क्षमा आजकल सनान कोरी बह चान हुकूक आजकल हेकान पूर कर क्या समाजन अमिस बड़े रस्मो रिवाज मतलब कोर मोल सह अनान अकिस जामतर 10 लक्षन दाज या पन्ने कोर अनान 10 सूट अकिस कोर सह अनान 10 सोनवस ब्या गरीब कोर मोल हमसाय यह वुचान यह ये वन मे मा बह चान हुकूक आजकल हेकान पूर कर क्या बहुस पत पन पानस सत तवे चवान कोरी आजकल ये समाजस मज गुजारन दह सठा मुश्किल आजकल ये समाजस मज गुजारन दह सठा मुश्किल जिंदे मोन रूह दोहस हत लट मरान कोरी आजकल ये समाजस मज गुजारन दह सठा मुश्किल जिंदे मोन रूह दोहस हत लट मरान कोरी तो आखिरी शार अमुक युत हक ब रियाजस पे नजर तस कोर मालिस कुन युत हक ब रियाजस पे नजर तस कोर मालिस कुन सह बे बस गसित सजदन अंदर आसान मंगान कोरी बहुस ये पे फकत आसान दोहस रातस वदान कोरी गरीब छुस ना तवे मा बरस पे कह कोरी समाजी हालात पे कोर्मुत अकिस गरीब सज हालत वन तो अम अलाव ते प्रथ कुन मे बासान शोबस कुन जोन दितमुत किताब किताब क्या शार तो अमी मजुक यह कलाम अम मज तरह फिक्र अमिस कूत समाज चुख ओसमुत बह पर अम मजिक 2 शार मुसलमान समित सारी यतीमन हंस कथा करतो मुसलमान समित सारी यतीमन हंस कथा करतो तिमन मोहताजन मिस्कीन गरीबन हंस कथा करतो यमो जूजाम पन कुर्बान करित रोशन कोरुक इस्लाम यमो जूजाम पन कुर्बान करित रोशन कोरुक इस्लाम तिमन जानबा सिपा सालार मुजाहिदन हंस कथा करतो यमो त्रवई पन शाही गदाही हंद दोहा कड़ यमो त्रवई पन शाही गदाई हंद दोहा कड़ तिमन बेबस लाचारन गुलामन हंस कथा करतो सठा रुत कलाम गो अत ननान अमिस समाज चुख सठा ओसमुत रियाज सबस जमन कर ब्या कथ अर्ज क्योंकि समाज ब्रोह वो पन गर अगर इस्लामस मज तो वो ये नमाज हज तलकीन कर आमुत तत
Mٲlِस Májہِ hُnٛd یُس یہِ أمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق چھِ یِم تہٕ بجا اَننٕچ مطلب تلقیٖن یِوان کرنہٕ ماجہِ پٮ۪ٹھ چھُ حظ تۄہہِ یہِ ہا یہِ کانٛہہ کلامہ لیوٗکھمُت حظ واریاہ کلام تقریٖباً 5-6 کلام چھِ مےٚ لیکھمٕتۍ نتہٕ ما زیادَے یہِ چھِ کِتابہِ منٛز درٕج گوٚمُت یہِ کلام حظ اکھ کلام چھُ اَمہِ منٛز موج چھَم پوٗرٕ پٲٹھۍ دوٗرِ پرٛزناوان چھَم چاوناوان پنٛنُے شیٖر پنٛنہِ کۄچھِ منٛز چھَم للناوان چھَم چاوناوان پنٛنُے شیٖر ماجہِ کوٗت اولاد ٹوٹھ آسان نکھٕ پتہٕ نکھٕ چھَس پھِرناوان پنٛنُے سیٖنہٕ چھَس شاندس تھاوان چھَم چاوناوان پنٛنُے شیٖر تہٕ بیٚکِس کلامس منٛز چھِ یتھ دُنیاہس منٛز چھِ وفادار پنٕنۍ موج غمگیٖن دِلن ہُنٛد فقط غم خار پنٕنۍ موج شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ باپتھ چھِ سٕژراوان پنُن پان دۄکھٕ دادِ وِزِ چھِ بس آسان ژُکھِ دار پنٕنۍ موج تہٕ اوترٕ لیوٗکھمُت مےٚ بیٛاکھ کلام ماجہِ ہِنٛدسٕے پٮ۪ٹھ سُہ چھِ مےٚ تتھ دیُت مےٚ بیٛاکھ طرز مےٚ لیوٗکھ ژٕ بیٚکہِ آیہِ بچن پالان شِکمس منٛز تُلان یُتھ بار موجی یٲژ شُرٮ۪ن ہٕنٛز دگ اِشارن منٛز کران اِظہار موجی یٲژ تُلان کلہٕ پٮ۪ٹھ چھِ پننی پوٗژ تھاوان آفتابس ٹھوٚر موج چھِ أمِس بچس رٹان سیٖنس سۭتۍ پتہٕ چھِ تُلان ییٚلہِ زن تاپ کرایہِ منٛز پکان کلہٕ پٮ۪ٹھ چھِ پنٕنۍ دٔج تُلان پوٗژ تُلان یہِ چھِ تھاوان تُلان کلہٕ پٮ۪ٹھ چھِ پننی پوٗژ تھاوان آفتابس ٹھوٚر بٕتھِس پٮ۪ٹھ تاپہٕ کرایَن منٛز شُہُل شہجار موجی یٲژ چھِ آسان ٲشناوان دگ أکِس مخصوٗص وقتس تام تہٕ کُل ہُم رِشتہٕ دارو منٛز فقط غم خار موجی یٲژ تہٕ شعر چھُ ژلان اکہِ اکہِ دِوان کنہٕ ڈول وقتس پٮ۪ٹھ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اکھ بیٚہان برونٛہہ کنہِ مُصیٖبت وِزِ مےٚ وٕچھ دگ دار موجی یٲژ تہٕ شعر چھُ یتھ منٛز وٕچھُن بیٚیہِ آزماوُن گژھِ وٕچھُن بیٚیہِ آزماوُن گژھِ وٕچھُن بیٚیہِ آزماوُن گژھِ ہنا گژھِ منٛزٕ بِہُن روٗشِتھ دہن بٲژن انٛدر منوِتھ کران زارٕ پار موجی یٲژ تہٕ یہِ چھِ بوٚڑ کلام اکھ تہٕ اتھ منٛز چھُ ٲخری شعر چھُ امیُک چھُ حق باریُک رِیاض آمُت وُنیُک تامتھ یہِ ازمٲوِتھ بِلا لالٕچ کران پرٛٮ۪تھ وِزِ مودُر گُفتار موجی یٲژ تہٕ یِم چھِ ماجہِ ہِنٛدِس پٮ۪ٹھ ماجہِ ہِنٛدِس پٮ۪ٹھ اگر دۄہس راتس لیکھو تہٕ توتہِ مۄکلن نہٕ کلام اتہِ لیکھِ کِہیٖنۍ کیٛازِ ییٚمِس تعریٖف کٔرِ پانہٕ پروردگار توتہِ ہٮ۪کن نہٕ حقوٗق ادا گٔژھِتھ کِہیٖنۍ رِیاض صٲب تُہۍ فرمٲیتو مےٚ ضِمننٕے یہِ زِ یِم سرٹِفکیٹ کتہِ چھِو تۄہہِ حٲصِل گٔمژٕ ییٚتنس چھِ یِم واریاہ سرٹِفکیٹ مُشٲعرن منٛز چھِنہٕ حظ أسۍ کٲم کران یُس یہِ سرٹِفکیٹ چھِ یہِ چھِ گُلشن اردوٗ کشمیٖرن حظ دِژمٕژ سرٹِفکیٹ تہٕ یہِ چھِ حُسینہِ مُشٲعرس انٛدر حظ دِژمٕژ یِم حُسینہِ مُشٲعرٕچ سرٹِفکیٹ چھِ ییٚتہِ حظ تہٕ یہِ چھُ ییٚتہِ حظ سمن بل اوس نہ پروگرام اسہِ تہٕ یہِ چھِ تِمو یہِ سرٹِفکیٹ حظ دِژمٕژ تہٕ یہِ چھِ ییٚتہِ حظ یہِ ہسا یہِ مانسبلس منٛز یہِ سرٹِفکیٹ یہِ چھِ تتہِ مانسبل والٮ۪ن دِژمٕژ تہٕ یہِ اوس اسہِ بازمِ ادب ہندوارا تِمو اوس اکہِ دۄہ پروگرام تھومُت حظ مُشٲعرس انٛدر شاید چھِ ییٚتہِ اوسمُت ناتیا مُشٲعرٕ تہٕ یہِ سرٹِفکیٹ چھِ تِموٕے دِژمٕژ حظ تہٕ یہِ چھِ سمن بل چھِ سرینگرٕ اوس اسہِ یہِ اَتہِ پروگرام أکِس جایہِ سرینگرس منٛز تہٕ یِم چھِ سرٹِفکیٹ حظ تَتہِ دِژمٕژ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ پروگرامن منٛز گژھان چھِ تہٕ تَتہِ چھِ پتہٕ یِم اعزازی سند دِوان تہٕ یِہوے چھُ آسان أمِس شٲعرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ گفٹ بوٚڑ اعزاز تہٕ تۄہہِ چھُو اَصٕل شوق ذوق مطلب تُہۍ چھِو واریاہن محفلن منٛز وٲتمٕتۍ شِرکت کٔرمٕژ تہٕ تَتہِ چھُ پتہٕ یِم سرٹِفکیٹ تہِ کٔرمٕژ تُہۍ ؤنۍتو رِیاض صٲب ٲخرس پٮ۪ٹھ تُہۍ کیاہ چھِو یژھان عام لُکن تامتھ کانٛہہ میسیج واتناوٕنۍ وٕچھ حظ وٕنکیٚنس چھِ ضروٗرت ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز چھِ اَسہِ چھُ وٕچھُن کہِ أسۍ کوٚت چھِ وٲتمٕتۍ سون بچہِ سون کوٗر سٲنۍ نۄش پرٛٮ۪تھ رنٛگ چھِ أسۍ وٕنکیٚنس والنہٕ آمٕتۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بٔستی منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامس منٛز گامہٕ شہر وٕنکیٚنس چھِ سوشل میٖڈیا کہِ ذٔریعہٕ لگان پتہ وٕنکیٚنس تہٕ کال چھُ آسان أکِس جایہِ گوٚمُت ماجہِ ہُنٛد قتل بیٚکِس جایہِ چھُ آسان گوٚمُت مٲلۍ سُنٛد قتل بیٚکِس جایہِ چھُ آسان گوٚمُت نۄشہِ ہُنٛد قتل بیٚکِس جایہِ چھُ آسان گوٚمُت کورِ ہُنٛد قتل یہِ قتلہٕ غارت یُس گژھان چھُ أکِس مُسلمانس خاص کر مٲلِس ماجہِ پیٚیہِ وٕچھُن کہِ أسۍ ما چھِ گِریمٕتۍ أسۍ ما چھِ دوٗریمٕتۍ اِسلام نِش اَسہِ کُس کٲم چھِ اَسہِ کیازِ چھُ یہِ گژھان ییٚلہِ کہِ زن برونٛہمٮ۪ن عیامن انٛدر یہِ اوس نہٕ گژھان یہِ قتلہٕ غارت اوس نہٕ گژھان کِہینۍ یہِ بے حیٲیی ٲس نہٕ گژھان کِہینۍ بے پردگی ٲس نہٕ گژھان کِہینۍ خوٗنریزی ٲس نہٕ گژھان کِہینۍ مےٚ باسان اکھ چیٖز چھُ مےٚ یِوان پنُن لبنہٕ کہِ أسۍ چھِ اِسلام نِش دوٗریمٕتۍ اگر أسۍ اِسلامس کُن جُڑو
जन वनस गो नशावर चीज वनस आम गमत ओतम दूर दूर इलाकन अंदर पता गामस मज अखा करान मगर वनस ये सात वो वनस नौसूर फैलियाम सरसी अस पे पन्न नौजवान कौम नौजवान नस्ल नौजवान कोर पे नौजवान मर्दस पे पे नजर थावन कि मोन बच्चे मा शाम कुन जाए गसान मोन बच्चा पन्न मगजन मज बराबर कहें मेस बच्चस अगर दोस रॉपि 1,000 खर्च यह कत अनान यह कत अनान अमिस कत यह तो यह कह ड्रग्स करान यह थवन पन्नस अयालस पे नजर गुजर अमिस पन्नस अयालस नजर थवन तो यह अयाल पन्नस पन रिच वत कुन लागुन तो यह नौजवान गोस इस्लामस अंदर क्या ये सात शायर सुन कलाम तम आय सात शायर सुन कलाम शायर सुन शार तम आय बेस असर कर तो क्या कर कहें तो अगर कह शायरी आस करान क्या पैगाम तुम यसान अकिस शायरस दिन शायरन शायर सुन तरफ शायर गन तम आय कि शायर गस बन कौमुक वतहाव कौमुक मेमार कौमुक रहबर अमिस शायरस यह मीडिया शायरस गस नजर आसन मेस मालस मज मा कुन कस्म खामी अगर न डायरेक्ट हेक हमसायस वन कहें ऐ मज खामी तो बजर शार अमिस इशार अमिस दिन यह शार जिंद तो शायरन पे ख्याल थवन कि वुन वनस कौमस मज क्या गसान बस्ती मज क्या गसान नायर शायरी मज अन मे कत पे याद डॉक्टर अजीज हाजनी सं हालांकि बस तम लेखान यह मतलब वन सूफी शायरी हालांकि मे तकरीबन कलाम 3-4 हथ कलाम मे लिखमत तो पे वो तमो कस रोज मे जहनस मज डॉक्टर अजीज हाजनी सं शायद लास्ट तकरीर तमिस प्रोग्रामस अंदर मे गुक प्रोग्राम अत हल्के अदब सोनावार हंदिस प्रोग्रामस मज मे गुक प्रोग्राम तो अजीज हाजनी तो अत वन डॉक्टर अजीज हाजनी सबन यह कत दोपन नौजवान शायरन हसा बह यह गाइडेंस करान कि अगर तुम वुचो सोन समाज सन कशीर सन बस्ती अगर तुम सिर्फ पन लिखो तो अगर तुम सिर्फ पन लिखो यह कह हतस वरियस मौके नहीं कहें मे आव पे जहनस मज तो वनस बह लेखान समाजी कह मतलब प्रथ कुन पे बह लेखान यूता कोशिश करान बह कि तमें आय कह सो शार लेखुन बेस फायदे दिए तो पन्ने खतर तो हिदायत जरिए बने अहनस वो तुन शायरी मज नन्या तो करो बे कत मगर वक्त इजाजत दिवान क्या वो रियाज साहबस अल्लाह ताला सलाहियत दी बख्श यह सूफी शायर तो यह समाज पे लेखान यानी यह 2 in 1 तबलीगी आम कत वन अड़ हसा लेखान कलबी शार अड़ लेखान कलमी मगर कलमी सूफी शायरन नश बासान मामूली कथा कलमी लिव मगर मे बासान सह फन कलमी तन सारी हेकान लिखित कहें तो कलबी ज़्यादा मुश्किल सह तमें लेखान रहबर हासिल तो मगर मे बासान माशाअल्लाह तुम 2 in 1 तो तुम सत्न कर तबलीगी काम करान तो वनस वक्त दिवान इजाजत नाज़रीन वनस हमो इजाजत तो बो तुम निश प्रोग्राम है तो तम इजाजत अस्सलाम वालेकुम।